Rato baete kura. Baba Mugambi Manyala Teuma ibare mwari niombere kuwa gavana anakosea wa Meru, anakosea viongozi wengine heshima. Lakini tuko ruare itokone ya Kenya waranjere kurumwa gantu. Kati gantu kau najere wonka. Nabia wonka ikento ketembi, ketekuo. Ato kwa ndobo warning na tuhakikishe MCS beto sisi tuko na nyinyi hapa kwa hapa. Iboyenga nabo hakariban tunene ibedhere tubakina mbere kwa bakimenageria MCA wao Patrick Muliuki ora akurekana na thire wonka kere gavana na arabedhere tubakyo mwaka kagitani karamu no twika gavana we wao na thire wonka gutina gintu yokenera bedhere twe bari na kioba kigotongole bwake no tongolia bwa gwikirwa mata nonto gutiewe no buri kubonete mwandiki wetu wande tumukiri wankonja no tubangirite ripoti ino. Mbia cia rwero marire kagwenda cietana kenda eto yo cindane ya rwero na tumere mbia cia rwero marire aba kuthure rwero kana ya kuthure mboa ulenge aba ngire line beto bana line yana isele lakini baadhi zote tuno tola to tiero araura mheshimiwa rekana upaguzi endana baku bonde umenye omenye imwathani uthurana ni akariban tunene na nyamaro enene raboneta kumania na tongori po MCA wa Patrick Muliuki urotwere runguro mama kiwano kawonka na monka thai no kaitete na mbere na kwenda akariba bomba kwethea bakendelea kuona thina ye ira kire akariban ni bakwa mathina ira bakilukerete muno yara yaroe bakiwa no nyamaro ontuko wono ntore yarachia ne yakula kule pipe we ne yakula kule pipe na pipe torendo megaria otuko na muthenya tirelessly totekorwo ebele pipe ne pipe we katotierwa au jediel no to ira togera pipe na padre ki oteto chuna na guthore rwage oteto chuna atomwera buru oteto chuna otika lulu baba togere muntu gombo kama tanto bonde kete nware merungu we ikieto myogona togere the nembi heroi so bado toteta yari gusumbuka ringi na ito piti asio golokera roe bado ito gore thina cia roe na mheshimiwa na upaguzi mheshimiwa orogorokera no we yethe obonde wathire kwa hivyo ende batu bitu kwenda kuwa bionka iwo kumenya na batu tutamutumire onka nyunya wengwa batu to antu bantu nene ri baringite kura beterete maendeleo. Kwa hivyo we kwa tuka iwe urete osaina signature wikira signature si kuendekana tusense uongozi batu tore antu nene tukaroma na tuwe uongozi bubu tikubwa Oreu kire akariban ne bamenerete MCA no ntoba skuri ya Kiobundi ire batere kwethera njererete ntorene ye nende monkathain nire meto no ntoba kwethera MCA yo ne kako yukiambesa ira semerere de skuru ye na kosiekira kiondone kya wengwa ende ite kwethera sistere de skuru kana mwana mukirende ni atonete ni anabeto mama musiba twene kwende skuru asina turete skuru karurwa January besi ngarire bonge na bwo tutekira mbeseto semerenda tuenda komeno bare yanwe ilasima tore beseto na we master tore bare mau mastingo na ina na onkara mbere totetegeria antunene ira thina na yene intobia yo mbia cie kelage antunene te mbia cie wikairo thimone kelage kwendwa over 100,000 ikelage bati kuthwa kiogete kirasi ikelage bati kuthwa kiogete mbi kirasi tuare tore ana bantore ibana bagete babwetheti ngwe welding ana bantore ibana bagete babwetheti ngwe catering ana bantore ibana bagete babwetheti mechanic iba bainge lakini no ntopo negligence ya leader certain leader we self centered ibyo ntoto nae tuena thene icio nthe bukona no nto muntu ena interest cia we miraye nduwa girombesa thimone tutasaindika lini ere bwirite kwithirwa thai skuru ite kuendelea kwina na bati skuru kwa tuka ni kumbo batetheria bakathoma yonto ya thaitu na thine ruiru kwa tuka mira yonto yera ikibwithia mboa luciu na kwa tuika mbi ni utetheria ntu bantu nene Keripotera Mero TV ndentu nene wandere Gembe North mpita mukini onkonza Bwega no tubuhari boti inu na tukithina mbere na ku
kwagirithia ekana kutukithina mbere na ndira cietu gatuthi ndero ni ciaga kigo mutegi na aranu kwagirithia na gukiria kithomo ndeni gicigo bunge kia Bore mubunge wa gicigo bunge giki Mugambire Ndikiri na thirite kirotha micemani na arimu banene ba macukuru cia primary amwe na arugamiri ba ithomo kuma sub county cionthe kengo baina mbere kwa bakiaragiria mantu makonenie na kithomo kigo mutegi noe ugututhirikire na riboti ino. Ikire mucemano wa mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na arimu banene ba cukuru cia primary arare Ndikiri ataririte borotongoria bwake bwa kwagirithia cukuru ino anene nguruki arachiare. Walimu wakuu tumetembea nao safari kwa miaka mingi na mko hapa na watambua, na wale walikuwa hapo zamani ni mashahidi, wanajua vile shule zetu zilikuwa. Sijui sikuwa najua niite shule, niite sijui Manyata. Nikiita Manyata nitawapatia promotion kubwa. Ilikuwa hata nini ya ng'ombe ni afadhali ama ya mbuzi. Mashule yetu ilikuwa chafu, hakuna vyoo vya walimu, hakuna vyoo vya watoto, hakuna maofisi ya walimu, hakuna madarasa mazuri. Yale yalikuwa either madarasa ilikuwa ya mbao ambazo zilikuwa zimebondeka. Mtoto anaingilia class 8 anatokea class 1. Tukaanza hiyo safari pamoja na pale tumefika saa hii. Mimi nachukulia tolea shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kwa wale viongozi ambao wengine nimeanza kutaja wako hapa. Wale tumetembea nao. Nimekuta shule asina dirisha. No akagitaniga kwa rari Ndikiri arombeta arimu baba nene gutigira bakuonania mpumi mbega kiri mathomo